Mbayahaga ntabwo ari apotre, Mbayahaga ni apotre w'izina. Ubundi biri ava ngo harabihamagaye. Yarihamagaye izina ryo. Nashaka azo apotre yitwe nde wundi. Nimba hari indi hejuru ari mwe. Ariko cyo sigisubizo cyuko akijijwe. Mbayahaga n'umujenosideri. Okay, reka tumuveho. Kandi akaba n'umututsi. Reka tuve kuri Mbayahaga nta. Rwose tumuveho. Umuntu atagira. Ahubwo areka ngozi ikibazo. Ejo bundi nakonkurikirana amakuru baravuga ngo Sematama ngo yavuye ruguru ngo aje mu Rwanda ngo aje gufungwa n'u Rwanda ngo ibikina biki ngo yaje kwinezeza ngo nawe ngo akazi karamunaniye ngo aragiye bavuga amakuru menshi. Kawe mzenda uguturusha amakuru ya General Sematama nyakubaho wacu tumwubahuze izina ryiwe tugomba kuba tumuvuga General wacu ni umuvyeyi kandi umuvyeyi ntiwotinya kuvuga umuvyeyi. Okay, yego ayo makuru yavuzwe n'abanyakagara narabikurikiye narabategereye bari yabita ngo ni Muhira TV. bavuga gute? Baravuga ngo General ngo yaje gufungwa. None se umuntu yo kwizana wenyine waze gufungwa makuru nayo arakeketse ko umuntu azafatwa akafatwa ngo Moise Nyarugabo ngo yagiye kumubwira ngo amanuke ngo bitaza gukomera ngo aze ngo afungwe iminsi mikeya ngo nemara ngo asubire ngo asubire kandi ngo aje mu kazi. None mureke mbabwire General Sematama ni umugabo wanze kurya ubusa kuko zira faranga zagisegete ni ubusa. Ni umugabo wasize ibyiwe bifatika aja kuramira abavyeyi nta yindi nyungu yitezemo. Naje ngo makanika muvyeyi twakundaga General Sematama yagiye kuri Goma ni yari ni murene woziwe ari kuri Goma. No sege mwaramutse mwese bakunzi ba Kayangana TV aho muherereye mwese tubifuriza ibihe byiza abakuru n'abatoya abatuye ku migabane yose y'isi. Mwese turabasuje abumva iyi mvugo tuvuga abanyarwanda barunda abanyamurenge abagande abanyamasisi n'abandi bumva iyi mvugo hari n'abanyakenya bumva ikinyamurenge. Namwe mwese tubahaye ikaze mutegera no makuru kuba abafashwa nayo ndaza kubibona n'abadafashwa namwe mutegere kuko kumva ni byiza. Mbahaye ikaze muri n'umwanya w'amakuru mwese. Mbahaye ikaze umutumirwa wacu utabashije kugaragara ari hano ku ruhande rwanje kubera impamvu ziwe bwite ntiyagaragaye ariko turi kumwe muraza kumwumva aravuga icyangombwa sisura wenda nta magambo niyo cyane akenewe. Nawe tuguhaye ikaze umutumirwa wacu. Hanyuma ubu turi tariki 6 z'ukwezi kwa 8. Ukwezi kwa 8 n'ukwezi ko kwibuka abanyagatumba badusize mu 2004 bicwa na leta y'u Burundi. Yari hari ico gihe ariko mu babishe bamwe barahari kandi badukina ku mubyimba ariko kandi nta kundi twobigenza ariko hari igihe ibihe biza bihinduka mugani wa muririmbyi mbonye rero ababishe barahaba kandi nigeze kumva uriya mugabo witwa ngo ni hajya yitwa Mbayahaga. Mbayahaga Gatogwase ni Gatogwase abakozi semba mu Gatumba. Harimo Iskora cyabaho. Undora ikibazo dufite n'iki. Urabona twambaye umubiri kandi turi gushaka justice. Yego. Turi gushaka nyine ubutabera kugira ngo turenge. Yego. Ariko kubera ko twambaye umubiri uyu mugabo arashobora gupfa tutabonye uburenganzira bwacu bwo ko ashobora gufungwa cyangwa se agahanwa n'amategeko kugira ngo natwe tubone ubutabera. Buriya iyo umuntu usitaye undi muntu akakubwira ngo mpore uzukomera cyane ariko iyo usitaye ntubone umuntu ukubwira ngo mpore biragoye kandi birababaje.
buriya twabuze abaduhuza. Uyu munsi twobwira amahanga cyangwa se twotaka tukavuga ati uyu muntu agomba gukurikiranwa n'ubutabera nimba gihaba ko. Noneho ikibazo kuhaba harahaba ari iki kibazo cyabaye ni kimwe nuko leta yabashije kuja kwica n'ubu ni yayindi igihe bokurikiranwa n'igihe leta yahindutse. Ariko nimba leta yakoze cyagiye amahano itarahindura imitekerereze cyangwa se ibikorwa yohanwa nande? Ese uyu munsi bano baramutse apfuye nta kibazo. N'ubundi twe nicyo dushaka ngo apfe kandi tudashaka ko apfa. Karadufasha iki? Ntaca dufasha ariko durashaka ko akurikiranwa n'amategeko. Ayahe mategeko yande? Uhari ndayishimiye wenda habica abo yishe iyo bazamukurikira. Ubu nyine Barundi uyu munsi mu gitondo hazuka imirwano yabereye iriya mu misozi miremire ya za Mwenga, sibyo? Kandi ngo gahunda yabo ngo gutera Minembwe. None se sindayishimiye Barundi se ndayishimiye none iwe azohana uriya yakoze genocide kandi aho hayikora. None bifuza iki mugawe? Jewe ico nifuza ni kimwe nuko ndashimiye kuri ingabo ziwe hari. Bazureke igiye kuvaga ibintu bibiri. Cyari kuri no mugabo wakoze sembetse. Uriya mugabo rero ico mwifuzaho ni kimwe nuko imigambi yarafite muri we igende gusizo murangiremo. Kuko simbona bo mufunga. Kidufite imbaraga zo kumufunga kese tumubonye. Keretse Urundi ukagira indi leta. Ico gihe wenda twubwira leta Urundi ko abantu bagomba kurikiranwa ariko ubunyene ntibo kurikiranwa kuko leta bafite nayo irasa nawe. Noneho tumwifuriza urupfu. Apana kugwifuza. Nibidashoboka tworukereye. Haba kwifuza ikintu ndashoboye gukora. Iyo byari bikunze ngo tunagikora ahubwo. Nimba ari umugabo nagenda nawaje kuri Poeze. Wewe Poeze no umuyobozi ndiyo waje. Umuyobozi nyabaki. Nta muyobozi uraho ngaho. Nibyo narimvuze ko kwa munane ari ukwezi kwatobaje mu byukuri kandi kuteye agahinda. Ariko kandi abanyamurenge aho tugeze ubu nyine turi ku rwego rwa verbe ivuga ngo twibake. Verbe ya marira, verbe ya drone turashize ubu nyine kirakurwaho. Nubwo bitaraba byose ariko kandi kirakurwaho. Hanyuma ubu dufite verbe ivuga ngo twibake. Mu Rwanda n'ubu nyine baca rutera amabuye. Ubu bibaze ko hari abavuga ngo nta genocide yabaye mu Rwanda. Ngaho mbwira nk'umuntu utekereza ico kintu ngo ntayahaba. None bajya abantu bishwe n'izuba. Ariko umuntu uvuga nk'icyo kintu batekereje. Barakivuga. Ubu dufite n'abanyakagara bene wacu bavuga ko ya genocide yateguwe n'inkotanyi. Kandi n'inkotanyi zayirangije. None se ngo umuntu ufite bene iyo mitekerereze n'umwicaye kandi ari mwene wanyu. Ninkiriye jambo umubwira rimwe gusa. Apana rimwe. No mubwira ijambo rimwe. Nongera ngo utazi umubira wituwe. Anytime nawe ashobora gupfa. Cyane. Adafuye. Ntagiye atopfa. Wibuke ko n'umwana w'Imana ari Yesu. Yarapfuye. Ako yishwe n'abandi. N'undi zishwe n'abandi. None se abantu bashize ayo nyine mwisi. Abantu bose bishwa n'abandi. Ikizakwica ntuzukimenya. Wokimenya gute? Ariko ndi wombwira ngo nta muntu numwe uri munsi y'izuba utazava. Ariko uzoka byiza upfuye neza. Okay, tugende warukoze ku makuru ya ruguru bimeze bite wabyazutse gute? Ruguru habyuka imirwano mu Gitumba. Nukuvuga ngo twirwaneho. Yabwiye Mayimayi n'Abarundi n'abandi basa nabo irababwira ngo igihe cyose muzoshotora ingabo zacu. Ntago tuzobatera nk'ababarwanya. Tuzobatera nk'ababirukana. Hari uwana umuntu ngumwikize. Yo ntambara ibaho. Mbere nayo twagiraga hariya iwacu. Mayimayi yaza gutera Nyaginga mukarwana nabo gusa ngo mubirukane basubira iwabo. Ijya ni intambara yo kubikiza. Ariko ubunye ntago dushaka intambara yo kwikiza abajenesi. Dushaka intambara yo kurangiza nk'umwanzi.
waruvuze kurwana barwaniye mu Gitumba. Gitumba siza mpamenye iriya cyane kuko jewe simpazi, ariko barwaniye mu Gitumba hafi na Kabanjo. Nukuvuga ngo mayimayi ayo bazarendo n'abarundi na FARDC bateye. Hari abarundi bavuye Kalemi barazunguruka ngo baje gushinga ibintu byabo imirimba, kubera ko babishingaga Baraka, kandi .0 ikaba .0 kirareba Baraka. Baravuga ati nitubishira hano barabatipe isaha n'isaha bazabiraramo. Nubishaka bitaje undi uriya mu apotre witwa ni Mbayahaga avuga. Mbayahaga nagari apotre man. Genocide. Reka mash. Twamugize. Wamusengeye kandi tumuzi. Yakoze igitangaza. Wasanga arasengeye na Ndayishimiye. Ndayishimiye kuri warasengeye. Kese Ndayishimiye amusengeye nyine. Apotre azica abantu man. Yigeze avuga nakurikiye rero naga status nakurikiye, ntabwo nakurikiye video yose ngo menye icyo yari gambiriye kuvuga. Ariko naga status nakurikiye ku muntu avuga ngo abahungu bari hano haruguru ngo nikaho bakaze cyane ngo twoshaka ngo abarundi ngo leta yacu ngo yo kongera igakora imyitozo, indi myitozo yo kwikingira. Yaravuze ngo iwe ngo bafashe igice cya leta yabo, igice kimwe cya leta yabo ngo bufata Minembwe. Abanza kuvuga mbere ngo agace kamwe kufata Minembwe. Aho yari kuganirana nturiya munyamakuru wa Afrika TV. Okay, simbizo bakubaganira nico ndibuka neza, ariko niko yabanje gukora kambere bashaka kaza kavuga ngo few moment later ahitavuga ngo atahubwa ingabo zacu muzi caniri abahungu baraha hejuru bufata iki gihugu. Ariko urihe ngubwiza ukuri subana ngo nubukunda kuvugira ngo bene wacu. Hari abantu bazavuga amakuru yatwirwaneho bumvise, hari abazavuga amakuru y'intambara bumvise. Je narayibonye nayibayemo sikera, abankurikiye twabanyemo bariyo n'abandi wenda bavuyeyo, ariko je nayibayemo. Intambara zabaye guhera 2017 ziragenda zigera 2021 narindiyo. Intambara zaganwaga twabana n'abarundi mutupa. Nukuvuga ngo mayimayi n'abana leta ntayibaho, ntayo. Abana 10 babyutse babyukanye ubumana bwabo bazafata leta 1000. None utekereze intambara y'ubushize yabaye bagezeho bazafata abazungu. Kera twari tuzi ngo umuzungu uretse Imana n'umuzungu niko twari tuzi kera. Ariko utekereze twirwaneho umwana w'umunyamurenge wavukiye mu Rurambo mu Minembwe agafata umuzungu n'intoki. Bariya barundi kandi twe impamvu dutsinda suko wenda ngo dukomeye, twe dufite turwanira koze, dufite kiba cyatugwanira ko tuyirwana ngo tubeho, undi nawe akaza ngo atwice. None umvizo ntambara z'abantu babiri zifite intego imwe, kubera ko twe dufite intego niyo mpamvu twe turwana kucyo. Iyo ntambara nemvuze ngo yabaye mu Gitumba ije yabo ngo gufata Minembwe, ngo arundi ngo bigarure Minembwe. Mbayahaga ngo azamuke na Kongoro ngo baje gutangaza ngo amahoro mu Minembwe. Ese ukiraho kuri Mbayahaga nande ndorovuze na Kongoro nyine harakazamuka Kongoro kubera ko byenda rubiru bino umunyamurenge. Mbayahaga bijo gute? Mbayahaga yoje kudukina ku mubyimba nyine kandi k'umurundi. Urabona byenda bano bene wacu bano Banyakagara ari uko bavuga nawe ngo bari mukuri, yego, kandi bakakudefanda, yego, ukuri kwabo, yego. natwe rero nkaba twigwaneho tukadefanda ukuri kwacu. Ariko kandi bano Banyakagara n'abanyamurenge, yego,
uyu munsi aramutse azamutse mu Minembwe akavuga ati narenze mu Minembwe ari nakagara ari akagara ntiyogenda mani reka tuvuge ko yogenda kandi ashitse agiye yoshika agahinduka yes cyangwa se yogenda yahindutse ariko twamubona uko yigendi yego nta kibazo ubuga ni umunyamurenge ariko se Mbayahaga yogenda kandi Mbayahaga ni igipfu ntagira ubwenge impamvu ndi kuri kamera Mbayahaga impamvu Mbayahaga atagira ubwenge nuko ubu nyine amakuru avuga buri kanya ni umunyamurenge kandi umunyamurenge kandi arwanira umurenge ntandambarira ab'Igitega ntandambarira abamuca ibitoki turi umurenge okay mbese kubera iki Mbayahaga yirasira abanyamurenge n'u Rwanda impamvu abirasira ni ukugira ngo abone amaramuko ni ukuvuga ngo Mbayahaga ubundi bombi na president ni kiga cya president ndashimiye ntabwo ari apotre reka yivugira amakuru ariko ni ukuvuga ngo ubu nyine dufite igice cy'abaturage benshi ku isi kiri mu nsengero intumwa y'Imana intumwa president intumwa y'Imana itanga ubutumwa bwiza none buriya ubutumwa bwiza avuga kuja kwica umunyamurenge koza drone n'ubutumwa bwiza drone yaguruka ikava i Bujumbura ikajya kurasa abana n'ababyeyi bacu ubwo ni ubutumwa bwiza bwanditse mu gitabo reka tuvuge ko atari ubutumwa bwiza ni bubi none se kwaje mu materaniro ashaka abwiriza azaje mu yayi materaniro nayiwe of course aje mugiwe no ni ukuvuga ngo satani buriya satani hayo n'igihe abantu bagiye guterana mu rusengero sibyo ku cyumweru tuye guterana Imana iziza n'ubwiza bwayo satani ayiziza ikaja gushungera ntiyazabura abo yiba unyibukije akantu uriya pasiteri w'umutanzaniya witwa ngo ni Bugogo yaravuze ngo igihe kimwe ngo twokwiyambaje satani ngo aze mu materaniro ngo pasiteri akamuhamagara akamubwira ngo abe aje n'abantu biwe oya akaza mu materaniro ku rugero nka cya gihe cy'igaburo ryera ryo kumwa ameza noneho pasiteri akaza agenda amubaza abaza satani uyu tumuha ameza cyangwa ntitumuhe wese hunywa hakeye aravuga ngo suko satani ngo yotangara ko yageze mu ikanisa ngo ahubwo yotangazwa nuko ngo abona bamwe bari mu ikanisa ngo kandi atari abanyakanisa kandi abagira hanze so Mbayahaga ntabwo ari apotre Mbayahaga ni apotre w'izina ubundi birava ngo harabihamagaye yarihamagaye izina ryo nashaka azo apotre yitwe nde wundi nimba hari indi hejuru barimwe ariko cyo si igisubizo cyuko akijwe Mbayahaga n'umujenosideri okay reka tumuveho kandi akaba n'umututsi reka tuve kuri Mbayahaga rwose tumuveho umuntu atagira ahubwo areka ngozi ikibazo ejo bundi nakonkurikirana amakuru baravuga ngo Sematama ngo yavuye ruguru ngo aje mu Rwanda ngo aje gufungwa n'u Rwanda ngo biki ngo yaje kwinezeza ngo nawe ngo akazi karamunaniye ngo aragiye bavuga amakuru menshi kawe zenda wo guturusha amakuru ya General Sematama nyakubaho wacu tumwubahuze izina ryiwe tugomba kuba tumuvuga General wacu ni umubyeyi kandi umubyeyi ntiwatinya kuvuga umubyeyi okay yego ayo makuru yavuzwe n'abanyakagara narabikurikiye narabategereye bariya bita ngo ni Muhira TV bavuga gute baravuga ngo General ngo yaje gufungwa none se umuntu yo kwizana wenyine ngo aze gufungwa makuru nayo arakeketse ko umuntu azafatwa akafatwa ngo Moise Nyarugabo ngo yagiye kumubwira ngo amanuke ngo bitaza gukomera ngo aze ngo afungwe iminsi mikeya ngo namara ngo asubire ngo asubire kandi ngo aje mu kazi none mureke mbabwire General Sematama ni umugabo wanze kurya ubusa kuko zira faranga za gisegeti ni ubusa ni umugabo wasize ibyiwe bifatika aja kuramira abavyeyi nta yindi nyungu yitezemo naje ngo makanika umuvyeyi twakundaga
General Sematama yagiye kuri Goma niyari ni muri eneo ziwe no sege muri eneo za leta za gisegeti yagiye muri eneo aracane muri none nkubaze ubu nyine ndi muno muwanje sibyo hanyuma mfite izumba inozo mfite ngizumba bitanu izo shakuja kwara muri kiriya cumba c'abana ku rugero cyangwa c'abashitsi wombaza ngo gusuvuye kinagifunguye wombaza ngo gusuvuye kinagikwara muri sinzu yaje aho nshaka kuryama se no haryama Sematama guhera Bunagana kugera Gitumba ugakubuta mu Rurambo taho hatemereye kurara taho adafite ibirindiro ni muri ene uziwe so ndimukumve ko yavuye mu Minembwe ngo ziharangwa yakoze gitangaza ari wiwe ntaho yavuye nimubona ifoto wenda hagaze Kinshasa tuzamiza ariko kiri kuri Goma ari mu wiwe my friend ntago yavuye mu wiwe muzamiza kubera iki yagiye Kinshasa yoja Kinshasa yahafashe ariko atafashe ko kuja mu muriro wawubona tahoje Kinshasa general washaje agomba kuja Kinshasa Kisegeti yavuye ku buyobozi yahafashe kandi azohafata ahubwo abanyakagara sibyo bagize ubwoba kubona iriya mitwe Freddy Dr Kanyiki na general Sematama na general Makenga aho niriya mitwe ubundi iriya mitwe iriya ifite imbaraga za Kongo iriya mitwe ifite gutekerera Kongo ko igahungabana none abanyakagara babona iriya mitwe yahuye tibara abagabo kuyabahuye turararaho aho gureka dukubita ikinyoma kubera ko dufite abaturage hano bafite imitwe yoroshe baratuyoboka mundi banyarugabo ba Metre Nyarugabo n'abari abayobozi bandi bafidikanye ki na Lawrence Kanyuka cyavuye mu Minembwe haho ni muri ene uzande ibo ko bavuyeyo none barabaye gufungwa hari yagati yegera u Rwanda kwegera u Rwanda bisobanura ese cyo mbaze kubera ko ndahagara bazava mu Rwanda weje muri Kongo ariko ntibavuye ko barundi binje muri Kongo arundi ngo baje gufasha leta none kwe u Rwanda butodufasha hari utadufashwa hari utemerewe gufashwa hindi Munyamurenge kubera ko atofashwe kubera ko nyina ari umunyamurenge nakomeze yitwa ahubwo mureke mbabwire ibanga mutari muzi ndibabwire mu minsi iri imbere izoza iminsi iri imbere hari igihe no kuvuga izina twirwaneho bizuza bigora hari igihe kuvuga General Sematama uza kumuvuga wambura ibirato niba nangwa ariko turikuremo ko turabatega igihe my friend tugize igihe twicwa tugize igihe tubabara tugize igihe tunaniwe tugize igihe dushaka ko kigomba kutuvaho tukaja mu bihe byiza okay amakuru y'abanyakagara tuyihoreye n'ubundi ndaje tumari hariho twagiye twumva amakuru menshi atandukanye bitewe imihanda makuru umuntu araramuka agahita yivugira inkuru yiwe akuye mu mutwe byenda yayitekereje agahita avuga uko ashaka yego umuntu arabyuka akababyukana inkuru tumenye yadukanye ntumenye ngo ni ikinyoma ntumenye ngo ni ukuri mbese agahita avuganye ejo twageze bityo tubona amakuru avuga ngo ati Gatabazi nawe yakaga Gatabazi kubatamuzi Gatabazi n'umwe wahanuye ko Goma izafatwa na Bukavu igafatirwa icyarimwe avuga amakuru menshi yagiye aba mugabo twaranabanye no mu bitaramo byinshi by'inaha ngaha twarabanye kandi muri zinga dutahe twarakoranye amavideo yiyo twaraproduce menshi ya Gatabazi yari umugabo kabisa ayo makuru hari cyo waba yaziho wewe byenda ubundi usha makuru kuri Gatabazi mu byukuri Gatabazi nta makuru mufiteho maremare kuko sindi umuvugizi wenda w'icama yavuyemo ariko nje ndamuvuga nk'umuntu usanzwe Gatabazi yavuye muri twirwaneho aje kwirema ibice na twirwaneho
abikuraho nimba nawe urashatse kuba nawe generale sinabimenye. Gatabazi aragenda abavamo mbere kubavamo aja muri mayimayi kuko n'ubundi hari amakuru avuga ko ari imufite twirwa n'undi ifite Gatabazi afitwe n'abamayimayi. Impamvu gusa yamuteye kuva mu cama ntayo nzi, ariko nta n'impamvu afite iyo mutume akivamo. Cama catwirwa no gufite intego imwe yo kuba. Ndakubaza ijambo rimwe kandi ndagira ngo ridutandukanyirize. Yego. Hariho mayimayi ivanze n'abarundi na Leta Itabara bariya bose bagumye murenge kandi banamugwanya. Mayimayi niyo yahindutse abazalendo. Yego. Noneho hahozeho Gumino. Ese Gumino itandukaniye n'abazalendo? Ese Gumino iyo intambara iri kiragwanira iki mu ntambara dufite hariya muri Haut Plateau cyangwa se muri Sud Kivu? Gumino nayo imaze iki? Niki mariye mayimayi abapfurero n'ababembe n'abaki bose niki bamariye? Niki mari munyamuri ubundi Gumino imaze iki? Gumino ndashimaze nta kintu imaze. Ninka kwa kundi kuzara amahasha yamara wenda akagira uhonya kitaba Imana hanyuma ukasigara witwa Nyihasha cyangwa se Muhasha. Ryazina ryaca kumara iki? Nta bantu gifite. Hari akamaro ryazina rigifite. Gumino yari igira akamaro kera kuko yigeze kuramira abaturage itarahinduka mu mitekerereze no mu mikorere. Ariko Gumino icimariye abazalendo nuko bumva kimwe kumwanzi wa leta ari twirwaneho gusa ni ikimaze twindashi tumari. Ese nabo baje mu ntambara kazi mwiza bamaye bakagara baragenda ba kira kigabo cyo kubitera za Remera bagica umunwa nimba citwa ngo ninde kigabo cigisita ngo ni ntabwo niyo kizina ryacu cyaragiye ni kiza ku rugamba kija kuri flo kija ku rugamba kikaja kurwana gishike kiramanuka ngo kigiye kuganira n'abazalendo bano nyine basa n'abakuru kigira araza Remera baramufata mayimayi baramukubita mu cumunwa barusonasonye barahanga hanze ariko bari bamwishe n'inkoni. Urumva so aba Gumino yarashize mani nizina ubu nyine Gumino yabaye abazalendo abo banyamurenge batanu basigaye bagiye mu mazalendo. Ijambo rimwe kuri Gumino bagende bayitandukanye n'abazalendo. Mayimayi yaratwishe bagende bave basanga abanyamurenge. Waruzi ko David n'ubu umunyamurenge wanyu yo bafite amakosa kumukiza so kuja kumwica habwo nukumusanga none mugahuza ibitekerezo muri kumwe bagende bikure muri mayimayi baze tubane mu banyamurenge turwane intambara imwe twibohure tuzobeho gusa bitavuze ko batanaje tazaba twari kuri Gatabazi. Yego. Vuga ijambo amagambo nkabiri kuri Gatabazi. Ijambo rya mbere kuri Gatabazi takazahubuka. Gatabazi akenshi arahubuka. Ijambo rya kabiri barabaje ndetse bamara kumurekura agenda azogaruka suyaje mu cama yakimbabazi bakore kuko ihezo ry'intambara riri bugufi turi hafi yo kurangiza intambara. Asante. Yego. Irindi jambo niriye jambo biratwirwana muri rusange yaba bari ejo bundi ariho ka video mbere ko gukurikirana ku mugore wari uvuye Canada wari ugeze mu Rwanda uvuga ngo afite umufumbo w'amafaranga agiye kugenera kandi ngo abiteguye ngo nibaze tugende. Uriya mudamu n'abandi bose basa nawe bafite imyumvire nkiyiwe abari hanze abari muri Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi ndetse n'abari muri Kongo hose gira ijambo rimwe bagenera. Murakoze cyane reka mbagenera ijambo rimwe dusoza.
abanyamurenge bo barwana shaka cyangwa se bashikiye twirwaneho batari kuri tele. Ijambo rya mbere mbagenera rya mbere, abasore no gutaha. Abasore dutahe, je mbona mbivuga bakantera amabuye ngo banze ugende sawa, cyo ndise kibazo gusa. Abasore dutahe, Uganda, Kenya, mu Rwanda dutahe tuje iwacu. Icya kabiri, umusore utazutanga umusanzu amafaranga agenda azakora azitanga ifaranga. Mu by'ukuri nimba utotabara, niba utotanga umusanzu, mugabo no gufata umwanya wo gusengera iwacu bikaba bitokunda, utandukaniye he n'Akagara? Fata umusanzu. Dufite abasore muri Kenya baza bakora, mu Rwanda barakora, tanga umusanzu. Kabiri, abasore batanu tuje kubaka iwacu hakeneye abasore, hakeneye inkumi. Abasore bonyine bagomba gutaha cyangwa simvuga ngo umuryango umugabo n'umugore bataye, kuko je simufite. Ndakunda bwiraga abagenzi banje, umugabo yosiga umugore akaja kubaka, kuko amazu yacu arasenywa kitwayasizega. Amazu yarashize, umugabo namara gushinga inzu ihagaze neza azahamagara umugore ngo azamusange. Urebye n'ubundi dufite abagabo benshi baje muri Kenya bakasiga abagore ruguru, bakaza za Kenya bagapagaza amana ko ni faranga zihagije za rente na deposit no kwishura inzu, agatumira umugore. So abagabo bakiri batoya imyaka 40 ukamanura n'abasore tutaha. President wacu w'icama yakomeje kutwinga tubwira ngo dutahe, abantu tebaza bumva. Hari yuzu bisabisha nabyo bibi kibazo. So murakoze, yego urakoze. azureke soze usubije nakano naho. Hariho abantu benshi bagiye bakubitwa ukubitwa gute? Hariho abantu bakubiswe bazira umunwa wabo. Inkoni. Kandi bagakubitwa n'abantu batazwi. Ejo bundi nagizeho cyabona tu video tumwe ngo bagwe ki barashakishwa, muti tubashakishwa abantu ngo babuze barusako. Hari no wakubiswe byenda ntituza amakuru yiwe. None kuri abantu nico kibazo cyanyuma usubiza tugahita turangiza. Urakoze cyane. Mu by'ukuri gukubitwa niho nakubwiye ngo ntawuzi kizamwica. Gusa kandi hari igihe ukwishora urupfu. Akagara, abanyakagara no bakubiswe. Hari ukuntu habica ngo hejuru niho bakubiswe. Byazangwe n'umupasteri ubakasarani. Aravuga ati Akagara nigasubira kuvuga twirwaneho, muri make kakaza kuzina umuntu ku mubyimba. Ukaza kumbwira ngo murumuna wanje data mama nti wabafa kandi bapfuye muzakubite. Sarira ngo nashatse kuyishima ni nziza, muzakubite. Abanyakagara bagende baceceke, bareke kuvuga abanyamurenge turi mu ndambara. Nusubira kuvuga ukavuga ko nta ndambara tatwo twicwa, ukaja sijui mu nkiko ngo ugiye kurega ngo kwaje kubwira ngo Kenya ngo Ruto ngo abanyamurenge ngo bese ngo bajambazi. Nabonye aka video ko umugabo avuga ngo Ruto ngo afite ngo refugees ngo babajambazi. Tuzo mukubita no nawe ushikika ingoro cyane. Hari amapepu adasaba gusengera. Hari ipepu wosenga n'induka ukari kubita rigakira cyangwa rikava. Kawere yatugoye aratugora akatubabaza imitima ari ukuva bamukanza awabasha kumubona akamaro ingoni kari. So abantu mugende muyoboke icama catwirwaneho, muyoboke M23, kuko dushaka guhindura ubuyobozi, dushaka kugira amahoro, dushaka kugira umuyobozi muzima utabogamira ukunda homani wose. Habe nubwo y'umuzungu afe kuba gusa akunza abantu bose. Ubunyeminembwe ni territoire dushaka mu myaka 2 iri imbere iyo province. Murakoze mugira ibihe byiza. Nakubwiye ko warasaze sha.